Nekethinkatho na ntune mutegeri bwega nuntu wa kuona kanya kugwatanira na unikire Weru Njumaa Thaa Ithatu mitago wa NTINYARI KINYUA jani jamwe tukubanganiretio tukubona arua kirinteto chietu Yara tukuthurania kirinteto cia Weru uretaini mutujwa layer premium fortified sifted maize meal na layer premium all purpose fortified wheat flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer premium nurturing the world. Pangarato no guchokera kiamene kia basi mugambi manyaraki wagachoka koti gutetera utongere bwa kiama kiu. MC Ntururu kuregana na mutambo joweja ni kandarathi rutererwa thirikari na ruru kinyiria gute guchoka nyuma. DCP kuibangani onde gatagate ya kujeri imbere ya kuthura atongere bakiama gikirwangine rwa Meru. Achiari baskuru ya kanga itakuoja mathige bakiregana na otongere bwa mwarimu murungamiri skuru eu. Utukubona arwa turikuria kethirano kugwata mbaru etwara thirikari gutumira mutambo jwa kinandi kweja na kandarathi no kugwata mbaru etwara thirikari gutumira mutambo jwa kinandi kweja na kandarathi arani about 23578 ni namba yetu SMS kurukino ithiro gitiga gichoka gyaku ukurukira mitandao yetu ya ukinyaniria nkatho matumiri ciaku ratugwita na mbere na ntetoiji bitagwa NTINYARI KINYUA Purity Richard no mwananirio mathithio tukubona arua tukenderia nteto chietu mwandiki munene wa kiama kia bas mugambi manyara haugite araregere gwikinya muchemanio ne jwa atongere bakiama kiwigoro nuntu kwa ukunyaniria arale ni kivuti arathurirwa mutongere wa kiama imanyara arugani betikaniria kuritega mbakoti kenda bagana tonya totongere ende atongere bamobo unawirane bobo imanyara arugana andi bagachoka koti gutana mbere kurira utongere bwa kiama kiu nuntu batete antu bakai kuthukia mwerekera jwa kiama muthuri murioki antetoije kule rwambite kuonekana kairika mendeka ambas ujonaji nyuma mugambi manyara gutumiria na kuga nyuma gwetikaniria na atongirie bangi ethwa kithura ntu bairi baraba atonyagi utongire bakiama giki untu bobo nibombite kuthambukingirwa mugambi manyara arabwirite go propose national vice chairman wa kiama kia ambas nda propose mheshimiwa Ruth Kananu wakumegembe nominated MCA mugambi manyara arabwirite go propose deputy director of elections nda propose mheshimiwa Karinga former MCA wa Bogeta East so ndauga ukethiba kurana proposal bakwa proposals andu barango propose then kinyani bakorwa nani na ndauga gutimu ntonga chinche kiristi u mugambi manyara kiungana ni muchema na jojwao utena ujo gwetekerika nonto jonya mwandiki munene atirariku undauga nteta nek kethira nek ititete kuidhinisha listi andu baranda proposite bajukite bibu so ikyo kira tumire pole kama mbona nek igoro nambuge manto jonde jara paraliri ari yotheri secretary general kiama Nwe wetherwa ikwora mwokiama. If you don't see mugambi manyara, there are no resolutions which have been kept by the party. Chekino, I'm the custodian of all resolutions chakiama. I am the convener in the notices. I am the one who certifies in mbuga kedere resolution ikama ganate resolution ikama. So secretary general atio kabaranyuya chaitu na kola mandanchi na sambuza kuna kazi walikuwa wanafanya hapo. Akigwa na ndiba etikaniretie mutha bakiandika listi iregeta ke mwandiki Obama na kinya kotini ndikenda gwita magamba mugambi manyara akiwa ndobe bakuregwa na ino mwanke gamba rigeta na mbere. Twere court of appeal tugwitikaniria nio list harmonize list ya national officials bakia makiambas. Kwou eji nio tukwenda gwike kwa registrar etwike endorsed. Nonto nande oni ntirari ona antisaina consent yu gote consent gekiro koti
no terize kwa register political parties ya kuga kiama gyo change leadership. So ni utu akaruga atukendera negamba ndabashinda njukite bionde banchinda bajuke kinyage yakwa simple. Kuringana mugani manyara oroterete gyara MC baire barabale musemano juju DMK ikiogora na mwenda ithire barakuga nibo bakwingira ndebo batatonya kiamene ati boko je kuthwada bomba ku reverse decision in Supreme Council. It is not possible. Bandi DMK onongira leo mwenda ithire tumuntu useless tumuntu tutukena pion box number teto Mickey Mouse characters tukuito kwenda kitiga seneta ka Mickey Mouse character muntu akaumaya akare makinya Qurani wondi akathogania karani county kama matukite wondi je ononto they are very unpopular. Muthuri Murioki Weru Njumaa Mutiri wa Kangangi. MCA wa Ntima West Patrick Tururu na areganite na watho bwa Rais Ruto ati no mwanka thirikari cia kaunti itumira mutambo jwa kinande kiri wejani bwa kandarathi mwanya. Tururu aruga ati antu bonthe bari na umenyo bwa mutandao juju na mirandi agitumie kari magukinyanira no rite magavana gwita koti kuregana netwa riri akire Rais kweberia watho bwa mwaka juju jwa thirikari kenda thirikari cia kaunti chithirwa iri kuibanga mutugikare na gutariria. Kagite negakarwariro mutambo jwa E-procurement kana kujuriria tenda cia thirikari na njira ya mutandao ruithirite na mbere gukia murutira mononga banas bakiregana na mutambo jo nayo thirikari nene itite na mbere kuinyire no mwanka jo tumirwe na ndia keri MC wa Ntima East Patrick Tururu na ugite no kamutambo jo kwenda gutunya mukari wa kawithirenya ya matura taurega tibe kugana akiwa mtu wonde urina kadhalika gutumira mitandao ya kinande ndiro turetera mpango juro rimwe ugajoje jugwendi ko kwenda kugwithia antu betu nontu twinde kinya ningwara ndi challenges cia mtandao ichuma mara kwa mara na tutumba kwithura tu function bwaga kana tugitanire na ntetwira ni MC urogwete mbaru kanjo ya mangabana gweta kotini kenda kurungika mutambo jo kurita nguge akiuga jo keja kwa girudu nya cha matura chigeta bategete bakara gweta koti baka maanisha devolution ge kura kwa nere urawa ikenda power onde komba kwa centralized nara ki national government na bantu toriuga na monka amatura jetu je kiruinya nandi Tururu na rombete Rais William Ruto kurungika mutambo jo monka bisaija nitenda bedre bakirita no bwega mantu jaju akiuga jo kambirwa na romerandi yango gicha county gaikwa makiuga kethani rasima jueje ni jueje kaura jo tego skumerua jo kanje this financial year mantu menge jaga kwama tendering process itiombeka nonto already kinya the procurement officers batikwerwa mpangilio kana mpango jojo E-procurement jureta itata so president no dikeri bwaku ndiye weta o drop this policy migambo agent Tururu tiendere cha kinogo andini awendelea kweja gatenti gikundi gya kanja tenti eje tenikende komba ko batetheria ke mantu jao jara badire yanturene na ngruki ke interact na bo socially kana social welfare abeda benyo nikende bakomba gwikaria bwaga neje ne opate agenda kana ke manifesto era to create mantu social empowerment ke report rate to Weru Njumaa Thaa Rieto ni mutuge kare Mwandiki munene wa mibango ya thirikari Wagunda Odede augite thirikari kambiriria mutatara jo wejani wa kandarathi cia thirikari ukurukira mutandao kenda kwagirithia utungata bwa thirikari na kuthiria ungumania kiari ari kaunti na Embu. Odede augite gutithirwa kuri na wejani bwa kandarathi iji kiwithire kairi untu burabureganitwo na buni kanjo ya magavana Rita Mwandiki na Kinyaga. We may not be able Thirikari nene ni irambiririe muvango wa kuvesanaga kandarathi kuvitukirira kompyuta kana E-procurement. Ino ni vuva ya mathina ngurani maria makoretwo kuo thiini wa kuvesana kandarathi na njira ya kuandika maratathi na mavukure kana manual procurement process. Ino ni kuringana na PS Odede uria ni wa ruvonge rwa Public Investments and Assets Management. And to reiterate what His Excellency said and what the Cabinet Secretary said and what Head of Public Service said,
that we are not going back to the manual system. We are not doing what? We are not going back. So as you go back to your counties, that is the supply chain officers, everything now is in EGP. Start the process of tendering. Kuvesa na kandarathi na kompyuta ni kurongoreretwo kuthiria ungumania bururi-ri makiria thini wa kuvesa na kandarathi cia thirikari. What EGP is going to do is to bring about integrity, authenticity of transactions between procuring entities and suppliers. It is going to streamline procurement process across all the government through standardization and practice. And it will enhance procurement information management that will facilitate procurement planning, monitoring, evaluation and reporting. Wauguo gutigakorwo na gutumira nae kwa mbia cia thirikari kuona gutire kugura indo cia thogora wa iguru kuri uria ibatie. By implementing EGP, the government is going to reduce cost of goods, works and services. EGP is going to increase transparency in procurement process and practices. EGP is going to improve efficiency in procurement by minimizing the procurement cycle time. Ariti miario ino thiini wa Kenya School of Government thiini wa tauni ya Embu kuria akuvingaga mathomo ma ciumia igiri ma aruti wira a thirikari cia kaunti ngurani a ruvonge rwa kigina. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu ombeta kwarite mwaniki wa Musiri. Mwandiki munene wa kiama kia DCP Nelson Obaga ugite bakarungi karo iritekire ithurano bionthe binini Kenya mweri wa Novemba na bari na witikio bagachinda kiaria ndirio chemanite na kiama bakiama kiumiro Obaga ugite bimye biri bithite bakethro bari no tongira burungi kibwa kiama kiumiro miari ya ni gwatimbaru ni Patrick Muriungi, James Mithika na Timothy Kibenje. Nigachagacha yotongere kumirite kiamene kia DCP yaja ubishia unene ndene mutiri wa kangangi na kiote kingi ni bakenda kumenya no bwiri kwithole mukarikiteo kiama giki aja ndene kaunti Meru gitiki kikuchane katika ka James Mithika na Timothy Kibenje. Indi na nyuma ya kwaraniria kinya mwandiki munene wa kiama giki ethura kuwe nyuma ya bimye biri baketho bagita marietwa ja tongire baria bagatongire kiama giki aja ndene kaunti Meru. Yeah, we are in agreement. We are in agreement. We are going to form a team of the county executive. I have advised what we have not done. That's what we have agreed. In the next 2 weeks, we'll strengthen and we'll have a proper list of officials now, which is balanced gender, which was remaining. Toku prejisote in 2 weeks. Toga karande, to amwe. No ogatweka na bauga baka register in numbers kenda ntukuweja by making informed decision because most of the aspirants here are not registered. To an aspirant bakumo the corner but they are not registered in the party. That was another issue that we could make an informed decision today. So it means that in 2 weeks time we'll have another list that will know who is who will be where in the political structure. And that's why the issue of the chairmanship was cured after due consultation and concurrence with my brother Timothy, whom you know too well that he has been our farm member. And we have agreed that for the purpose of building a very vibrant party, we work together with him as my deputy operations. Amana bobo mwandiki munene wa kiama kia DCP akiwa kithurano bierigiri interesia mbere kaunti Embu na kiama kia DCP amana kia DP ibamrite andu bao baraba chwa gitiki agwakomye biere bakarande na kuthuro mobo orokethwe na uge nikenda mbakethwa kijuke gitiki. Currently we have a DP candidate and a DCP candidate, but we are talking, we want to see a winning formula. It's not cast on stone as DCP will field a candidate or DP will field a candidate. We are conducting a poll where we are going to see how we win. The most important thing in Bere North is winning that seat as united opposition. So if DCP and DP, we are going to agree on how to win that seat. We are in talks, and by next week we will announce who will be the candidate of these two parties. Weru Njumaa Thaa kangangi.
Aciari basukuru ya primary ya Kangaita gicigo kia Buri ni baandamanite na kuinga obisi ya mwarimu munene bakiuga ni urungamiri buthuku bwa cukuru iu bakiaria na gwati mbaru bakithomo baugite barenda mwarimu wa thamwe nontu batena witikio nawe kairi na batitikiria mathomo jacokera mwanka ndire mendekithia jao jakaingwa. Gakimutegi na ripoti ja. Babuna aciari bacukuru ya primary ya Kangaita riri wa ndini ya timo barana muthuro munene baumirite kumeneria mwarimu munene wa cukuru ino Madam Janet Makena ikiraba kuga batiko mwenda Bruno ntobo kuremo kumenyera cukuru ara batariritie thini ira bonete kumania na mwarimu uyu. Mimi nikaja, hii ndio barabara, watoto wako pale, nikawasalimia. Mbona mwafanyia mtihani nje? Sababu ya fees. Nyinyi tu hapana, tumekaa vikundi. Kitambo nifika kikundi ya 3, mwalimu akafunga ofisi, akatokezea pale amebeba handbag zake tayari kuondoka. Nikamuuliza mwalimu, mbona watoto wafanyia mtihani nje? Akanijibu, niliona bandara ya kuwatuma nyumbani hadi wafanyia hapo sababu hajalipa pesa ya mtihani. Mwana mjere, omwa orwa, akorwa, haikuwa zibitare, nyari bejajo kenyo na mitandao, tutatezwa. Hiyo ndio tunasema na sio wa kwanza, mwalimu tumeongea na wewe tangu ingia hapa. Nikakwambia vitu ya shule haifai kutumia hivyo na ndio nilisema siwezi kufanya kazi na wewe. Wazazi wenyewe hawajui BOM ya shule. Shughuli zenye zinaonekana hapa shule hazieleweki kabisa, sababu utachukua mtu umweke, umchague PA, urudi umchukue umweke chea. Otori yambesa 1750 land term. Otashukuru ya kule 1750 land term no land term etena activities. Land term to bati kule akigeri yake which is keri chiringi 90. Na nyume ya kurutha mucemanio Mathaa Kathumba na atongoria bakithomo ario bwana Kariuki uri murugamiri wa TSC Buri West uregeria riake ria kuboreria aciari baba ngoro ritaciara matunda nontu nyuma yake kwariria aciari bathire imwe kwa imwe kuinga obici ya mwarimu uyu iri ndalili ya kuonania bati kwenda ngwataniro na mwarimu uyu Buru. Basi tumewasikiza vizuri kabisa. Kuna makosa nimeona mwalimu anaweza kuwa nayo na tumenakiri vizuri sana, tumeandika vizuri. Kama ni mwalimu hamtaki, hatuwezi kuwalazimishia mwalimu hapa. Shule tuko nazo mingi, si ndio? Tutachukua mwalimu wetu tupeleke shule nyingine. Leo. Kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia Weru Njumaa niukambitaga Mutegi. Katho cia mwanya kirigo Mutegi edita na mbere kwarana about 23578 utwire maoni jaku ukonia mutandao jwa kidijito juria thirikari ruguritie jwa kweja na kandarathi bwega sana thuranira kumegembe aduga serikali ataka kuwapea kandarasi wahusika umo ndani ya serikali, mtambo ni wao wenyewe na pinga hiyo si halali, ni kudhulumu wa Kenyaki. Collins Kuma Karama aduga it is good because at past there were corruption in government when giving tenders. Kuonge ukumbira ni sawa serikali ishikilia hapo Mutembe Dikina kumanterechia Adhiro Rojene. Hata kama siungi mkono mipango ya serikali ya Ruto, mpango uko umeletwa na kutumiwa kwa nia njema utamaliza ufisadi kwa makaunti. Richard Kobia ibweka sana itanambira kwa namba yetu 23578 no namba yetu ya SMS twachokera tugeta imwe kwa mumu wankanterechia ndugu twa Kachio Egembe South Nare kuthireta kuri na musako jo munene muno jo anchobi ndege ni watho ntukera narua ukebebe mutambo ni nchokerete. Nenda kama ndani. Yes, kando wenyewe ndio bala. Karibu kiti. Yes sir. Ukumenyiria ate uwe tuonkane ona ndeze. Mbie mwende. Maro maya wewe chokewe. Onde. Chivo. Atoto. Ndio buru mwintima ya layer premium na chapati na muroi komeruka chiongwa cha mutujwa layer with flour. Ini tare ya.
menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buru na mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. I had the Funua promotion over the radio, and I decided to give the Funua promotion a try. I tried over 20 times. Went to the shop, bought a soda, opened the bottle top, then there was a code inside the bottle top. I SMS it to 40111. You may be the next. Don't give up. Go buy a soda. SMS it to 40111. You may be our next winner, just like me. Tukuwate ogeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyabure ku aja meru njona harua tukuthongomia na magurija tekuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwanka nthiguro yonthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya Ithatu na turugura ntuko chionde kuma Njumaa Thaa mwanka Alamisi kwambiria thaa 2 na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro na cio ntuko cia Njumaa na Jumamosi ni kwambiria thaa 2 na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motutujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Je, wajua unaweza omoka kupitia Times UDT Sacco? Jaribu leo. Nunua shares ili uweze kuingia kwenye orodha ya washindi. Kununua share moja ni shilingi 100 na unatakiwa kununua angalau share 10 kwenda mbele. Mshindi wa the grand prize atakuwa na nafasi ya kuomoka na gari aina ya Probox. Pia kuna zawadi za kila wiki ambazo ni gift hampers, airtime, boda, dairy cows, fridge, solar panels, TV 43 inch na laptops. Omoka na Times U Sacco. You buy shares, you win big. Kwa ujumbe zaidi tutembelee katika ofisi zetu Nkobo ama utume ujumbe wa email kupitia info@timesusacco.co.ke ama piga simu kwa 0703770457 ama utembelee matawi yetu ambayo yako Nkobo, Mitunguu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima na Kadhwana. Omoka na Times UDT Sacco, your timely financial. Times UDT Sacco,
your timely financial. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Ibwege gwitana mbere kurumira ntito cieto torangu guteneretie ukabere hatongeria bo karia location ya Ndugutwa Kachiu sub-county Gembe South batongeretwe ni chibu munene Gerard Kalunge ne bambirite musako Joan Chobi ndege ni watho ntereyo nibagwete nkurukie lita magana jairi cie munana kanga iria hithukangitwe kenda kurwana mpanga ije maturene ne barombete mubunge John Paul kubakira kambi ya borithi kenda gutetheria kirindo aije ya Nchobije ira ni ndege ni watho. Dennis Mugiandi na gutariria nkuruke. Imbuto ya sibo munene wa nture ya Ndugutwa Kachiu Igembe South Gerard Kalunge batonya ni tiene isorosoro kunyangia Nsobi ndege ni watho ayonja iji tunerea ituampio irimwe kiri iria tukirimeni Nsobi muthimba jwa kanga namuna iririko pigia hapa bwana. Hey wone gwendi bodi na inge irikitiko ya indiene baringa kithaka nyuma ya kumenya kuri na ageni bate bakawithire batina otiko na batina mitheko. Leo tumefanya operation, ilikuwa tu bahati waandishi wa habari walikuwa wanakuja kwa ofisi yetu, lakini wakatukuta kama tuko operation na tumeweza kunasa pombe kiasi ya lita 300 ya muna na lita kama 10 ya chang'aa pure na distilling apparatus kama vitu vile ya kupikia hiyo chang'aa. Mahali tumetoka ni mahali mbaya sana, ni mahali mteremko mbaya sana na ni kwa mto. Kankwenda kuwa weja butethira weja boni yawa. Mando ona yandiki Biblia ne kuma gambiri yala yari kuo. Yeta yakithira kwa mpala mwanka. Mungu akawankano na ndagari kurani ya mugende oketha. Ko bitu bwithia batwe no muna kuo gathira magendo nyumba. Yathira asi so ni iri ngyo ayona kuo Nchobi tuturakura na Nchobi lakini onto nanto nyana bo. Ida baba nyato tiporo abi tura Nchobi. Ibi onto choka. Na to meakura nto kenda Nchobi thira. Ko bitu bwithia tukura Nchobi yero twawethe nyikisana ndaitithia mawa. Thina nayo niri ku kiringugi iji. Hii ndio ipata police post tangu ukoloni. Ndio ipata police post. So tungepewa police angalau watupe reinforcement, tungeweza kuingia mali zile tunaweza kuingia ili tuweze kutoa ile pombe yote iko zile places. Ndengero mbenyamo bunge wetu John Paul twasaidiwa na askari. Tukaiwa kampu nao ngwitikia nao sibwethe ena nyembi nyikuruke ya kuthira Nchobi na kuthira Nyoro mino. Atumirie na bone atebathithania na baine. Kethira ni antu ba na kimero keka kamuga kakaringa ende. Yani kabaine we ya nesima na antu bakanisa nabo bae kabaine yani antu bakabaine sima no ntu mantu amainge yera waisibo wetu no atethiragia kibaine gitemea kuthira no ntu bachibo ankweleze techibo ekite kibaine ni community yekite kibaine ate kikimiro na antu babo ndebe mwaburine jwasibo kwo otemenya kwera sibo wabwethie Nduguto o kanisa ate antu bonde bono kebete kaniseni te antu bonde kwenye Islamu okuo na kwenye bachabato na kwenye bangi kwenye arombi bankoma na bonde no sibo akwatha kwo wewe pastor bote meotiri mana pastor bakaibora sibo ende babwe we sibo koetekeria baeta nara kumuthitanga nanga wetekerie kamo akathire kakwende Nduguto yeku. Dennis Mugendi, Weru Njumaa nturene ya Nduguto wa ndini ya Kachiu Igembe South County ya Meru.
Kuongena kumabisa ba ugima bwarera na mwingine bonite ministry ya ugima na kanju ya magavana kugwatanira na kuingia watho bwa Rais Ruto kuandika mabisa ba UHC na kandarathi chake untwera bogeta mabisa baba ne batungatete ya Kenya bo bwega na nandini kagita kao kuandika ora kubatere bogeta bubu kareka kuingua bakarungika ngwi chao beta maandamano. Anthony Kavenya na Chui Kinyaga. Kiama gya kurungamira ritani ba ugima bwa mwili balabali kilelela no ugima bwa mwingi rino kiumilite na ukatha Rais William Ruto nyuma ya kunenkanira watho kire waziri utungata bwa mwili Dendwale na magavana watho bagutira ritani bonde balabende mubango wa UHC ni bakwandikwa ta permanent and pensionable. Na tulifurahia sana wakati tuliona rais jana wakati alisimama pale na kusema kidete na kutoa kuamrisha kwamba wale hao mafanyikazi wote waweze kuweka katika kandarasi ya kudumu. Na sisi kama muungano tunasema ya kwamba hii mvutano ya kati ya Council of Governors na wizara husika hatutaki kuiona tena. Nimetangaza ya kwamba sasa hawa wafanyikazi tunataka kuwatoa katika utendakazi wa kandarasi tuwafanye permanent and pensionable. Kulingana na kiama giki arigitani baba ni berutirite kwa kagita kanene na marima nini na watho bobo bwa Rais William Ruto ni bwa kagita kega na boba tele kwingo na mpwe kenda bombo gutetheka. Hiyo kandarasi peke yake ya kudumu tunataka pia walipwe service gratuity, maana kandarasi yao ilisema kwamba lazima wako na gratuity pale. Nataka kuona kama wamelipwa na wameweka katika kandarasi ya kudumu. Amono gukiama giki ni kimeneleti magavana no tubagilele ola kwangaratene mubango jo andikani kenda bandika sore bao kiringuge ino. For the whole of this week, governors have been making pronunciations after pronunciations after pronunciations, but we know what the governors are doing down there at the counties. When they employ, they don't go for qualifications, but they go for those people who are their relatives, their friends, their girlfriends, and so on and so forth. Kiama giki thoka gitakani kiriti magavana kwalanire na bunge kenda bomba kuongera mbese jotungata kire mubango juu. Parliament ama bunge yetu ilitoa pesa takriban shilingi bilioni 6.2 ya kufanikisha mpango huu wa kuajiri wafanyakazi wa UHC. Pia tunahitaji takriban around 9.2 billion ya kuhakikisha kwamba pia gratuity yao imeweza kulipwa. Na hili jambo ambalo pia tumemwambia rais, maana rais amesema kuna hela za kutosha, kuna pesa, we have enough resources, tuna pesa ya kutosha ya kufanyisha mipango hizo mbili. Kwa hivyo tunataka hata magavana vile wamesikiza rais akisema pia washikane tuweze kwamba pale bungeni pesa imetolewa na ile pesa imepatikana kuweza kufanikisha mpango huu mzima. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Akariba makengi ni ba umereta mubunge wa Maraka rekembio kinuntu bwaga sagasa iria era umere goro kiri muchemana jo empowerment magutuni jira atongeretwe ni mutongere wa TSP Mwange Kionjuri kuririkana mbio kikarabangite athinga tibawe kwangaratania ba Susan Mwindu ontubura buthurite akaribu nene ije nandi bikoneka irindo aigi siasa aria bairi baba ponde bakumereria mata itikia ugavana county ne mwaka ja 2027. Martin Mugambi na Chotareria. Nyuma ya mpagaga ira cionekanire magutuni ntugo ya Njumaa Thaa kagita kandiunga ya mutongoru wa kiama gia TSP Mwangi Kionjuri. Akariba ntura cia makengi baumite na mathigi kumeneria mubunge wa gicigo mbunge kia Maraka rekembio kim daino batele kwirwo king'ang'ana gokiura jatire maendeleo makwe magantetera wanona maendeleo makirwa na mto wanona kareke maendeleo ni kulwa ni maendeleo ba kiaria nande kibande to bariuga mubunge mbioki nwe wachikithirie mubunge Susan Ngugi wa Mwindu kugirwa na karirie ende bole aterode tare ute bwandwa ni alwa nogoke ni alwa kalende ni alwa tulienda mtu wa maendeleo ni abatare gwetetera na wira bole alutete na alwa ole kamukinyero mde ni alwa mwembe tena ndwa na titote kwenda ndwa mwembe tulienda thayo na tulienda mutongoria wa maendeleo leo gatutethia utike gutakwa ubwelwa yanga mamele manele mama gutele mali ya mama na ijibali etete na kare kiage tutagagwa ile manele ya mama gutele mali ya mama
Bakiongera bariuga mubunge mwinduga gwikira bara bonthe bakuromba giti kia ngavana Roger Ndana ikyo gitumi bakumwithukira na kumugeria. Ndienda kumuria mnde atire milioni no thatethirire agagira ikundi biega na kenda mweshimiwa agaira ikundi 70. Keniwa unde nenda ije ngurubu ira jembete ale magutuni ne mama ayetete ngurubu 15 na kaleke atangajira uga ne ngurubu 70 bena gakuota babaire ndenda kubauria atire oka minus ke 15 na 70 okena uga minus 15 ke 70 batigala gabegana. Muthia bainyiritie ati mubunge mwindu na gukathia tano ogachinda giti kia ngavana mwanka wa 2027. Na tonto ni agwikara muno akiuga awe akiangai agacinda na ni mtu munene kujija na ngai bura bontu buroku muno akaja kuona katika wi atikaomba ni achoge kaleta agacabueria na tituendele mbele susani wao na ngai akira turathima. Kiripotera ndeto cia Weru mbitagwa Martin Mugambi. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Tutonye biashara ni nandi kambuni mwanya chiamukirite bia wakumania na umbani bwa chio na chio kiri oritigo kiri mwingi amwe na chio ni kambuni ya Nice Rice Millers barabadharite bonene na njira ya kweza na irio bibiaga na kinya kwethirwa bandikite hayuthi barabaingia. Tunafaa kuwa wazuri. Jina nice ni kumaanisha wazuri. Na kuwa wazuri kwa Wakenya wenzangu, wape chakula ile mzuri ya kukula. Na ukikula kitu mzuri na tamu, maisha yako inakuwa bora na unafurahia. So ndio nasema nice na nice is producing a good and nutritious food, and more than that ni kupatia vijana ajira. Ukiangalia ajira imekuwa changamoto kwa nchi yetu, and now more than ever tumeweza kuemploy from 1000 youth. So at least youth wako na kazi, either ladies and men, there young men, at least they are being productive. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Muthiju nteto na njira indi kungu chokire nkatho cha mwanya mutegeri nontu bakona kanya kugwatanira na woni utuko bonaru na kinya kujukia kanya kuthroge tutumira ntumiri cha kukurukira 23578 oni betagwa NTINYARI KINYUA monanirio mathithio ni Purity Richard mekagita gate kuraja ni mubango jo the plug ureteri ni DJ Lekins Academy ni mekagita gate kuraja ukebebya mutambo. Ni Weru TV.